कामगार एकजुटीचा कामगार एकजुटीचा आमचं 7 पेरियड आमचं 7 पेरियड आमचं 7 पेरियड आमचं प्रोव्हिडंट फंड आमचं प्रोव्हिडंट फंड आमचो जो 7 पे आसा तो 7 पे आमकां इम्प्लिमेंट केल्लो आसा पूण तेजो जो एरियस आहा 34 मंथ्स तेजो एरियस जो आहा पळय तो एरियस आमकां आयज दिता फाल्यां येता आयज दिता फाल्यां येता म्हणून हो लोळटेकूच घालता। आमी 34 दीस आमी धरणां धरली आझाद मैदानाचेर। 34 दीस धरणां धरल्या उपरांत आमकां बाप मुख्यमंत्र्यान आफोन येले आनी तुमचे जे कितें आसा प्रॉब्लेम आसा ते आपूण सॉल्व करता म्हणून सांगले। आमी एग्रीमेंट सायन केलो, आमी मिनिट्स सायन केले, तेज्या उपरांत सीएमान आफोन येले आमकां आनी कशें कशें घालपाक जाय आनी कशें कोणाक टायम तुमी दियात म्हणून कशें कशें घालपाक जाय ते आमी कॉम्रेडान आमच्या सगळ्या हे केले सगळो डेटा काडलो आनी जे पळय रिटायर आहा तांकां 1 टायम एरियसांचो दिवचो अशें म्हणून दिले आमी आनी जे पळय आमी कामां आहा तेंचे आमी 3 टायम केला। सांगपाचें म्हणजे आतां 8 पे डिक्लेअर जाल्ले सारखे जाल्या, सगळ्याक व्हायरस जाला आनी आमची जी पळय 7 पेची एरियस आहा ती एरियस आमचे थोडे आमचे रिटायर जाल्या, 600 सुमार लोक रिटायर जाल्ले आसा, तितून थोडे देवार देवन जाल्ले आसा आनी आमची जी मागणी म्हणजे हेची स्पेशल मागणी कांयच ना। आमकां फक्त आमच्या हक्काचें कितें जाय ते दिवपाक जाय। आमचे ड्रायव्हर कंडक्टर जे आहा तांकां 7 वर्सां जाल्ले ते कन्फर्म जाल्ले ना, तेका लागून आमी सीएमाक जायते फावटी मेवळे। आमच्या सीएमान आमकां सांगले तुमचे कितें आहा पळय ते आमी प्रश्न बसून सोडया म्हणून आनी प्रत्येक फावटी आमी बसल्या, प्रत्येक फावटी वाटाघाटी जाल्ल्या, पूण अजून पासून आमकां आतां जर 8-9 म्हयने कितें उरले 8 पे लावपाक, 8 पे जर लागलो जाल्यार आमची एरियस आमकां मेळची ना। तेका लागून सगळ्या कामदारांची अशी एक तातूंतल्यान आशा आहा की सीएमा कडेन पळयता आसतना हो गोंयचो सीएम आमकां आमचो एरियस उरला तो इमिजिएटली दितलो म्हणून आनी आमची मागणी आहा सीएमा कडेन, आमी सीएमा कडेन मागता की आतां हे 2 म्हयन्या भितर आमची एरियस आहा ती क्लियर करची। जे आमचे रिटायर आहा ताका लंपसम दिवचे, एकदाच तांकां परत आपोवचे न्हू आनी आमचे जे कामदार सगळे आहा तांकां आमी सांगल्या त्या प्रमाणे 3 टायम करून ते घालचे। आमी प्रत्येक फावटी मेमोरंडम आमी सगळ्यांक दिल्या, तेजो आमकां रिप्लाय म्हणून अजून कांयच ना। सीएमान अमक्या टायमार घालता म्हणून सांगू ना, आमकां आफोन येले आनी आमकां सांगले तुमचे जे कितें आसा बाब क्रिस्तोफर जे कितें आहा तुमचे ते आमी दिता, पूण मातसो आमकां जेन्ना आमी धरणां बसले तेन्ना उठयले आमकां आनी धरणाच्या उपरांत सांगू लागलो की आमी तेजे कडेन सांगले की आमची आतां चवथ येता आनी चवथ गोंयांत तरी मोठो सण आमचो, हिंदू धर्माचो तरी मोठो सण, आमकां एक तरी स्टॉलमेंट घाल म्हणून मागलो आमी। तेणी बाब दोतोर सावन आमचो मुख्यमंत्र्यान सांगले आमच्या क्रिस्तोफराक कॉम्रेड क्रिस्तोफर चवथीक तुमकां मेळना फुडें तुमकां घालता म्हणून आमी चवथीक घालूं ना आमकां, आमी दिवाळेक वाट पयली, दिवाळेकूय आमकां कांय ना। दिवाळेक ज्या टायमार दिवाळेक घालता म्हणून सांगले त्या टायमार महाराष्ट्राचे इलेक्शन येयल्ले, त्या टायमार जे आमचे मुख्यमंत्री किंवा तेचे सगळे नेता सगळे महाराष्ट्रात आसले किंवा तेका लागून ते बोबाळा लागून आमकां आमच्या पर्यंत पावले ना आनी आमचे काम अर्दे उरले। तेच्या उपरांत आमी क्रिसमस येयलो, आमी क्रिसमसाक दोळ्यान तेल करून रावले की आतां आमचो सीएम आहा गोंयचो मुख्यमंत्री तो आमकां क्रिसमसाक तरी दितलो म्हणून, पूण क्रिसमसाकूय ना, अपॉइंटमेंटूय ना म्हणून आमी आयज सगळे कमिटीन ठरयला आनी हांगा जे येयल्या आमी खंयचे काम बंद करून येवना। आमचे जे प्रतिनिधी लिडर जे कोण आसा ते सगळे येयल्ले आसा, कोणीच खंयचो रूट बंद करूं